khona izinto ezibamba ingane lapha nezibambane nabantu nje emhlabeni ayibonkosi engathi zinhle kanti ziyimbi ekugcineni lazocela intethelo zoNkulunkulu ayibonkosi sonke sonke ukona kwethu kwehlukene akufani kodwa igama lakho kuthiwa yini ukona kuthiwa lapha okulokhana ezulwini noma emndenini akushiwo ukuthi wone kancane kuthiwa nje abonile ngapha ayibonkosi wena ungazi ukuthi hayi lona wenza ukuthi mina ngingcono awungcono igama linjani linye wenze njani abonile ngapha angithi hayi mina ngathi usho kuyafana konke nje wonile woza nonke nje nizongena ngapha endleleni niyo sizocela ukuthi uNkulunkulu asicela intethelo kubazali bethu nakuye sicela inthethelelo sona njalo imihla ngemihla ngokungazi noma nangokwazi kodwa mhlawumbe ngokunganaki bese ubona usibonile sizocela lokho kuJehova la ngichazile ngathi isabatha lomkhosi wentethelelo uNkulunkulu uyathokoza ngabantu abagcinisa abantu ngakho bazocela ini manje intethelelo ukuthi uNkulunkulu asithethelele akekho ngcono kunomunye nalowo uzizele yena yedwa ayibonkosi akekho zelo omunye umuntu nalowo uze ngokwakhe nalowo uze ngokwakhe akekho oze ngomunye umuntu cha ukuthi nje-ke uShembe unazo lezo zinto zonke ebese senzela izinto zokuthi sikwazi ukuthi silandele ngendlela wase uNkulunkulu wasinikeza nathi wakithi umprofeti ayibonkosi nakwezinye indawo banikezela abaprofeti babo olukhanyana ngale ngakubo bakhuluma isuthu bakhuluma isipedi ngale kanjani uNkulunkulu uyabathanda abantu wasinika nathi la sikhona endaweni sibe nawo uNkulunkulu wethu uShembe sithi uShembe osoto 7 Undaba elikhulu lokuthi uShembe uNkulunkulu funda lapha abantu baqashuka abaningi uShembe umuntu no lokungani u7 bese ufundela umsebenzi 22 7 verse 1 uJehova wathi kuMosi uthi uJehova kuMosi bheka ngikwenzile ube uThixo kuFaro mana uMosi wayenamalimi ayakwazi ukukhuluma uthi yena uNkulunkulu ethi yamthuma uthi inkosi ngoba ungithuma nje nginamalimi ngeba ngizwela abantu uthi ngizokwenza uNkulunkulu wena kuFaro nakubantu uzoba uNkulunkulu khona umuntu khuluma uAaron umfowenu uyokuba umprofeti wakho uyotolikela umtoliki wakho lo uzoba interpreter yena uyena ngoba yena uyakhuluma kuyezwakala uyena ozoba umtoliki wakho funda lapha 22 umsebenzi 22 ngoba lento esikhulumayo ukuthi uShembe uNkulunkulu singakhulunyiswa imisebenzi esiyibonile uShembe senzela yona kodwa neBhayibheli liyavuka umsebenzi 2:22 yebo noma izenzo njalo yebo madoda aba-Israyeli madoda la Newcastle ake nizwe lamazwi uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswe uThixo kwakumuntu onjani oqiniswe uThixo ngani phakathi kwenu ngemisebenzi emkhulu nangezimangaliso ngemisebenzi emkhulu nangezimangaliso kwakumuntu just umuntu ordinary person njengathi sonke abantu kodwa umehluko wakhe wayenemisebenzi ayenzayo abagqinise bethi abantu uNkulunkulu lo muntu ayibonkosi Jesus is Lord angithi ngomsebenzi ayenzayo hayi ukuthi yena wayeUNkulunkulu no was born in a flesh wazalwa nje umuntu nguJesu ukwehla umoya oyingcwele mhla eBhajati zoJohane wangena kuye wathwala indodana yami ethandiweyo izweni ayibonkosi kodwa waye umuntu waqala lapho sekuyimisebenzi engena kuyo ukuthi uNkulunkulu ayibonkosi that's why nathi sithembe uNkulunkulu ngemisebenzi ayenzayo uJesu wawumuntu ubhalo Jesu wawumuntu ordinary lapha elileli iBhayibheli uJesu wakuyindoda
efana nawo wonke amadoda, kodwa enomehluko ngemisebenzi ayenzayo kwase kuthiwa uNkulunkulu ayibonkosi. So bathandika abantu ukuthi bekhona igama opromotha ngalo umuntu omnyama, sengathi ungapromotha olunye uhlanga bese kuthiwa hayi cha impela uyeke lo ayibonkosi. Cha, thina sithi uShembe uNkulunkulu kithi ngemisebenzi asenzele yona ayibonkosi. Amen. Shembe uNkulunkulu ngemisebenzi asenzele yona uShembe ukuthi sithi uNkulunkulu ngayo. Ziningi imangaliso uShembe asenzele zona thina ayibonkosi. Amen. Ukuze sibe la sikwazi sibe uShembe, sithi uShembe uNkulunkulu. Njengoba ngiyangichaze ngithi mina ngaqala uba ngo-54 kwakhanya emhlabeni, ngahlubuka ngalandela izinto zasemhlabeni, ngisebenza emaphoyiseni nakuphi. Kodwa kwathi namhla ngizophindela kuShembe, uShembe waletha ukuthwasa kimi. Kodwa kwathi nasekufika lezo zinto zokuthwasa ngafunda incwadi kaUsizo 23 ngathi uNkulunkulu wamama kakho kamkhulu ngicela ukuthi ungavumi ukuthi ngithwase ngoba anginamuntu ozongikhipha futhi angikwazi ukuthwasa isikhethi mina nginemcono. uNkulunkulu wehla phezulu umuntu waze wahlala la ilanga lamalanga lafike langivikela kulokho ayibonkosi. Amen. Ngabuyela ekukholweni ngoba indaba ende engingayikhuluma leyo, kodwa angazange ngazi ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba ukwazi na ukhuluma ubiza uNkulunkulu wokhokho bakho wethu uShembe ayibonkosi. Amen. Ufika intombazane lapha izobika ayikholwa ivakashile nje asho kuyabikwa ke nangizobika nje kumshumayeli. Mshumayeli ngizobika ukuthini? Ngithe ngilele ebusuku wafika umuntu wathangiye kulabo abantu bafaka ingubo ezimhlophe wathi sodibona khona manje nathi ngiyabheka